No te haora nei, ka puta ake he pānui i te rūnanga minita o te kāwanatanga e ki ana 5 miliona tāra anō kei te kohaina atu e tātou ki te whenua o te Ukraine. Nā reira, te kaumātahi miliona tāra te nui o tā tātou koha i tēnei wānei. Tēnā kia whakawhiti atu tātou ki te whakanui ātara o tira ki te whare pāremata kia te o Kiwa McLean mō ngā whakamārama o te wā. Te o Kiwa kei a koe e te rangatira, kōrero mai. Mā tērā pū te 5 miliona tāra e hoko atu i ngā rauemi whakahaumaru mō te hunga ki Ukraine. Ko ngā rauemi whakahaumaru pēnei ngā pōtai māro te āma tatu atu hoki ki ngā pūtaringa. Ko i nei ngā rauemi kā re whakamahingia ana e te ope kātua o Aotearoa i tēnei wā. Nei ngā ahakoa te kia te kāwanatanga he iti tēnei he māpihi paunamu tonu. Nei ngā rāua kōrero ko te māngai mo te ope kātua, I mua tata kene. This will include a contribution to the NATO Trust Fund to provide immediate non-lethal military assistance, such as much-needed fuel, military rations, communications and military first aid kits. And this is in direct response to specific requests from the Ukrainian government. Now that equipment, which is currently held by the New Zealand Defence Force, and will be sent to Ukraine, includes 1,066 body armour plates, 473 helmets and 571 camouflage vests. The sanctions imposed from around the world are having an effect, and so New Zealand will continue to play its role in supporting our partners to oppose this war. Tui ki e nei tai pito hei te wenerei nei puta anō he pāhotanga nui whakaharahara I te kāwanatanga. E pākaua ki ana ki te mateuru tā ko whiori. Arā ko e toru ngā kaupapa nui whakaharahara ka mānangatia ko ngā uru whenua uru tā kātahi. Ko te whakamana I te pūweronga kā rua kā toru ko te pūnahara matoru me ki pēnei he nui ngā wānangatanga me ngā matapakitanga kua puta I enei kaupapa e toru e Scotty. Hei tā ngā mātanga hauora, Michael Baker rāua ko tā kuta Rāweri Jansen, he nui ke ngā tānata kāore I te aro ki enei o ngā taupānga rā ki te taupānga COVID-19, nō reira te hanga nei me ruke te rā ki te taha. I pātaitia hoki te kāwanatanga, he hate take e tatari nei rātau mō te wenerei ki te whakaputa I enei o ngā tai pito, hei tā rātau he whakataunga nui tēnei hei whiriwhiri, hei whakatau mā te rūnanga minita o te kāwanatanga. Ka mutu, koi nei hoki ngā kaupapa e toru I tū ai te puehu I mura I te ahi ki konei ki te whare pāremata I ngā wiki ka hori nei e Scotty. Nō reira e kore kahore e tū takarere wāna te hia mano tāngata ki aua tai pito hei te wenerei. Scotty. Kare, kore te o Kiwa e mihi atu ana ki a koe e nā whakamārama e hoa. Rawe, tino rawe rawa atu. Tēnā koe.